Yes bakunzi b'u Rwanda TV1 tukuza tuze amahoro y'Imana nabane namwe. Tusuza abadukurikiye bari hirya no hino mu turere dutandukanye by'umwaka mu karere ka Musanze. Tusuza abadukurikiye batuye mu karere ka Gakenke, mu karere ka Rulindo, mu karere ka Gicumbi. Abadukurikirana bari hirya no hino mu ntara y'Amajepfo, mu karere ka Gisagara, mu karere ka Huye, mu karere ka Kamonyi, mu karere ka Ruhango ndetse no Muhanga. Abadukurikirana bari hirya no hino mu ntara y'Uburengerazuba, mu karere ka Karongi, mu karere ka Rubavu, Nyabihu na Nyamasheke. Abadukurikirana bari mu turere dutandukanye two hirya no hino mu ntara y'Uburasirazuba, mu karere ka Nyagatare, ka Kayonza. Aho tuzi ko badukurikirana bari mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, Gasabo ndetse na Nyarugenge. Aho tuzi ko badukurikira tubagiye amahoro y'Imana nabane namwe. Muri iki gitondo tugiye kubagezaho amakuru y'imikino by'umwaka twibanda mu shampiyona y'u Rwanda kuri gatandatu tuzaba yakomeje. Turaza kubabwira amakipe uko azakina by'umwaka, turaza kubabwira ku mukino wa APR ndetse na Rayon Sports, umukino uzaba ku isaha saa 9. Turaza kubibabwiraho. Turaza kwibanda no muri UEFA Champions League ku mugana w'Uburayi yaraye ikomeje ndetse n'uyu munsi ikaza gukomeza. Byose nibyo turaza kubabwiraho. Shampiyona y'u Rwanda rero ikaba ikomeje kurambanya, ikaba igiye kugera ku munsi wa 7, aho amakipe akomeje kwitegura hagati yayo, akomeje kwandagaza andi akagenda nayo asubira inyuma bitewe n'uko atameze neza by'umwuka. Nk'ikipe ya APR FC rwose ikomeje kwiyandayanda bayikubita amakipe ari mu cyiciro cya kabiri, akayimerera nabi, nk'ikipe nka za Rutsiro, amakipe nka za Kiyovu Sport. Ese biraza kugenda bite? Ibyo niyo turaza kuganiraho mu makuru arambuye hagati ya APR FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sports ku mukino uraza kuba kuri wa gatandatu. Nshuti bakunze u Rwanda TV1, tuza kujyana n'imikino ikipe ya APR FC isigaje ndetse n'ikipe ya Rayon Sports mu kwezi kwa 11. Akaba ari amakipe ataraza kuba yorohewe mu kwezi kwa 11. Ese amaherezo biraza kugenda gute? Ese polisi irakomeza kuyobora urutonde rwa shampiyona? Ibyo nabyo turaza kugenda tuvugaho. Tuyate mu gikore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka. Uko twabibabwiye rero, turaza guhera muri shampiyona y'u Rwanda kuri wa gatandatu. Shampiyona y'u Rwanda gukomeza ikipe ya APR FC ku saa 9 izakira ikipe ya Rayon Sports Football Club, ikipe ya AS Muhanga na Marine Football Club Igisenyi ku saa 9 nabyo bizaza gukina. Ikipe ya Etincelles izaza kwakira ikipe ya Rutsiro ku saa 9 nanone ku stade Umuganda. Ikipe ya Gorilla Football Club izaza kwakira ikipe ya Magaju ku saa 9 nanone. Mukura Victory Sport izaza gukina n'ikipe ya Gasogi United ku saa 9 nanone. Musanze Football Club izakira ikipe ya Gicumbi Football Club ku saa 9 nanone. Aho ari imikino iteye ubwoba hagati y'amakipe atandukanye. Ukaba Rwanda National Football League ikaba yarayishize ku saa 1 kubera ko hazaba ari imikino, hazaba ari nk'umukino wa APR FC uzaba ukomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu Rwanda National Football League yashize imikino yose ku munsi wa gatandatu, ikashira ku mukino umwe kubera ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR FC. Akazaba ari umukino uzaba ukomeye uruguza amakipe yombi. Ikipe ya Musanze nayo izaba yakira ikipe ya Gicumbi Football Club. Gicumbi nayo iri kwitwara neza muri shampiyona kuva ivire mu cyiciro cya kabiri. Ikipe ya Mukura nayo iri kwitwara neza, izaba yakira nayo Gasogi United. Ikipe ya Etincelles na Rutsiro zigukina ku stade imwe, nazo zizaba ziri kumwe nazo Igisenyi. Ese amaherezo y'amakipe bizaba bimeze bite? Uko twabibabwiye rero, hagati muri shampiyona y'u Rwanda hakaba hazazamo n'amakipe mu gihugu cya Sudani, aho amakipe yo mu gihugu cya Sudani nayo yitegura kuzaza gukina shampiyona y'u Rwanda kugira ngo barebe ko bakomeza nabo kuzaja muri UEFA Champions League. Ariko amakipe yo mu gihugu cya Sudani ari Al Hilal ndetse na El Merreikh akaba ari amakipe ataraza tangira shampiyona y'u Rwanda. Tukaba
twiteguye ko nibura kuri ijoro na munani amakipe yo muri Sudani nayo agomba kuzakina. Ikipe ya PRFC mu kwezi kwa 11 nayo nyuma ikipe yo kwakira ikipe ya Sport ku itariki ya 22 ikipe ya PRFC zakira ikipe ya Musanze zakira ikipe ya APRFC ku itariki ndetse ya 28 ikipe ya AS Kigali nayo zakira ikipe ya PRFC ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa 12 ikipe ya APRFC nayo zakira ikipe ya Etincelle. Iyo akaba ari imikino ikipe ya APRFC isigaje kwakira mu kwezi kugeza mu kwezi kwa 11 ku itariki ya gatatu. Ikipe ya Sport nayo ku itariki ya 8 izakirwa na APRFC nayo saa 9 ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 11 ikipe ya Sport izakira ikipe ya AS Kigali. Itariki ya 29 ikipe ya Sport nabwo yakirwa na Gicumbi kuri Kigali Pele Stadium. Akaba ari amakipe akomeje kugenda ahatana. Amakipe nk'ikipe ya Gicumbi Football Club akaba ari ikipe ikomeje gucaringinga andi makipe yo mu Rwanda, iri kwerekana yuko nayo ifite ico igezeho mu gihugu cy'u Rwanda. Ese ikipe ya Marine Football Club niyo izakomeza kubyitwaramo iki ite? Ikipe ya Gicumbi Football Club ikomeje kwandagaza amakipe yo mu Rwanda yereka ko nayo ari ikipe ndahangarwa. Ese ikipe ya Marine Football Club izakomeza guca cyangwa bizakomeza binanire? Nshuti bakunda u Rwanda TV1 rero ngo twababye tugakomeza kubagezaho amakuru y'imikino atandukanye hirya no hino, haba mu Rwanda, haba muri Afurika, haba ku mugabane w'Uburayi, haba no ku yindi migabane itandukanye. Uko twabibabye rero ejo ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 11 UEFA Champions League yari yagarutse, ndetse n'uyu munsi ku itariki ya 5 nabwo irakomeza. Ejo ikipe ya Eintracht Frankfurt iri yakiriwe n'ikipe ya Napoli biza kunganya ubusa ku busa. Slavia Prague nayo yaje kunyagirwa n'ikipe ya Arsenal ibitego 3 ku busa nayo. Ikipe ya Athletic Madrid yaje gutsinda ibitego 3-1 Union Saint-Gilloise. Ikipe ya AS Monaco yaje gutsinda ikipe ya Bordeaux Gironde igitego 1 ku busa. Ikipe ya Juventus nayo yaje kunganya na Sporting CP igitego 1-1. Ikipe ya Liverpool yaje gutsinda ikipe ya Real Madrid igitego 1 ku busa. Olympiacos nayo yaje kunganya igitego 1-1 na PSV Eindhoven. Paris Saint-Germain yaje gutsindwa na Bayern Munich ibitego 2-1. Tottenham nayo yaje gutsinda ibitego 4 ku busa FC Copenhagen. Aya akaba ari amakipe yo mu gihugu yo muri UEFA Champions League kuyu wa kabiri ku itariki ya 4 gaje gukina, akaba byaje gutsinana kubwo buryo bwari bukurikira. Uyu munsi nayo imikino iraza gukomeza mu gihugu muri UEFA Champions League, aho amakipe araza guhatana nabwo ku buryo bukurikira. Ikipe ya Pafos FC iragukina n'ikipe ya Villarreal. Ikipe ya Karabag FK nayo iragukina n'ikipe ya Chelsea. Ajax iragukina na Galatasaray. Ikipe ya Benfica iragukina na Bayer Leverkusen. Ikipe ya Club Brugge iragukina na Barcelona. Inter de Milan iragukina na Kai Almat. Ikipe ya Manchester City iragukina na Borussia Dortmund. Ikipe ya Marseille iragukina na Atalanta. Na Newcastle United iragukina n'ikipe ya Athletic Club. Uyu munsi imikino iraza kuba ikomeye, harimo umukino wa Club Brugge iragukina na Barcelona. Benfica na Bayer Leverkusen nayo akaba ari imikino irabaza kuba irimo ikomeye. Hari umukino uragukomeye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza uzahuza ikipe ya Manchester City n'ikipe ya Borussia Dortmund. Umukino wa Marseille nayo na Atalanta akaba nawo arabara umukino ukomeye cyane, uraba ari umukino w'ishiraniro, akaba ari umukino uraba witezwe n'abantu bose kugira ngo barebe uburyo biraza kuba bimeze muri UEFA Champions League. Ese Chelsea iraza kwikura kwa Karabag, biraza kuyibera byiza cyangwa se biraza kuyihira? Ko turi kubona amakipe akomeje kwandagazanya muri UEFA Champions League. Ikipe ya Arsenal akaba ari ikipe imeze neza cyane muri UEFA Champions League. Ikipe ya
Liverpool yitwaye neza ku kibuga cyayo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ese kwa Real Madrid bizaza kwiva amahoro? Ikipe ya Paris Saint-Germain nayo ikaba yaje kwihanangirwa n'ikipe ya Bayern Munich kuri Parc des Princes mu gihugu cy'Ubufaransa, nayo ikaba yiteguye kuzasura ikipe ya Bayern Munich rwose. Ese Paris Saint-Germain bizivana kwa Bayern Munich ko yatsindiye iwayo? Amakipe rwose akomeje guhesha ibyishimo abafana bayo ndetse n'abanyagihugu babo. Nshuti bakunze u Rwanda TV, tubaye ati nyawe mudukorere subscribe, share ndetse na comment, tubashima tujya tubabwira ati mukomeze kugira umunsi mwiza, turabakunda cyane.